Uyathi uNkulunkulu uyamangalisa. Le ndlela lasakha ngayo kuthi sehluke lomunye nakulomunye kuze kumangalise nangesikhathi kunaJakobe na-Esawu batalwa langalinye, babunjwe langalinye, bakhula ngekufanana eswini samake munye, kepha abafanani. Esawu ukhula uyatingela, Jakobe ukhula uthanza kusebenza ekhaya apheke. uNkulunkulu usende ngalokumangalisako. Noma singathinthana, noma singafundza sikolwa sinye, noma singathandaza bandla linye, sibe namoya munye, moya longcwele, asifanani. Buhle bendalo yaNkulunkulu. Awumthumise ngalokuthi awufani nalabanye, ungazami kugoba kani uNkulunkulu vele wakwenda wangafanani nalabanye. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle. Ngicela ukukuhlephulela encwadzini yaMateyu sahluko 5 livesi laka 25 na 26. Sheshisa ucolisane nalowo lenimangalelene naye nisaye enkantolo. Funa kunikele kumehluleli, umehlulela akunikele ephoyiseni, liphoyisa likuvalele ejele. Ngiqinisile ngithi ngicela uve nangemagama, ungeke usaphuma lapho ungakakhiphi isendi yekugcina. Sihlobo sami, uyathi ajulile nangemagama lathi ungeke usaphuma lapho ungakakhiphi isendi yekugcina. Ngikhumbula incwadzi yaJeremiya sahluko 15. Mawufundza verse 1, uNkulunkulu ukhuluma indzaba lebuhlungwana kakhulu. Lithi simakadzi wakhuluma kimi wathi, ngisho noma Mose naSamuel bebangeme embi kwami, inhlito yami beyingeke iye kulesive baxoshe abesuke lapha embi kwami. uNkulunkulu uthi, Jeremiya, yebo nawe ungathandaza, kepha ngifuna ukukutshela ukuthi noma kulesimo lesi bewungalandza Mose umnxusele lomkhulu waka-Israyeli, ulandze Samuel umnxusele lomkhulu waka-Israyeli, uhlanganyele nabo nibe nemthandazo nabo, ngeke ngive, ngeke ngisisinzise lesive sami, ngoba sono sabo sesisengatini yabo. Wake weva buhlungu, dokotela akutshele ukuthi lokugula lokukuphethe sekugcwele kakhulu engatini yakho noma emtimbeni wakho, sekude likhambi, kude umuthi longakwelapha. Uthi uNkulunkulu umthandazo ngeke usaselapha lesive. Le kuMateyu uthi ungeke usaphuma. Uyabona Nkosi yami, uyathi kuyendeka kusho ukuthi kufike umuntu kumbe umthandazele kumbe sihlobo kumbe ngumngani ngomzalwane, umthandazele kani uNkulunkulu sewubhalile ngaye wathi lo muntu lo noma ungamthandazela kanganani ngeke asaphuma kulesimo lakuso angakakhokhi waphundleka. Mina isicelo sami sithi thandazela wonke umuntu, kepha futhi ungethuki mangabe umthandazo wakho kulabanye awuguculi lutho, ngoba sewutibeke esimeni lo muntu langeke aphume kuso. Bese ngithi nawe ticaphele, ungatibeki esimeni, ungendi intfo letakubeka esimeni longeke usaphuma kuso. Thatha tinyathelo takho kuselula kugucuka, inhlityo isengakakhongi uphenduke. Ngale kwaloko watiyekelela, nembeza uyacunzeka uze utikhanze sewusesimeni longeke usaphuma kuso. Amen.